Mbe njya banaranko mu TikTok amate nurariyo narira. Hajya ntuba kumutegekana nda promoter kashati ngira nti doni kariyo. Abweze atakwija kachikwata muntu kakora sente. Nangu mata gwe ni munywana wanje. Fact no sharagire naba ananka ndamutegekiro. Konko kurigera ko ro murebera umuforo winjire. Kurorebere kwabe nagamba. Ningira hatecho nacho twena ntwikize bikitwine ningira mu inasura. Bakwanyo clip ye narebereho. Ari kugira ngo before nkareba ari kugira ngo wanunda mubanze mubahanike bafune sente den babahe sente. Tumi nacenga ngo ncoreka yine bitakugendanye. Ore media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo. Sekwati kore media birankore. Ashimagwa mununga kubarebaho kandi nyino munene bamwita RT nakutandira seho nyine nakira mukamanje DM Oyo mwana wanje ndo mukamanje toine shonga Ogu no mushije omwe mba promoter kandi abakusinga gukora ibivuraho mu Western Uganda bakora ivuro ry'amani konkatu ine binje bitukoro mu industry bitambura kandi bitukuza kumubuzaho tumubuze no kwakoreba mbera kwakoreba shozi bakuze kutambura tongera kugira twamanya ebutambura mu industry seba bakweto RT Donesb koko wawachigambere umwe uri kutegeka mu events event organizer stamota kazi ndaro kaze hihi korera abantu bitu katikorera abantu hati event wazisahi nozirebota ibire bintu zitambura zita nkakwera uko mu kivure cye cyabotegekire mizabibu arekinde cyabotegekira aho gwazibanda nanebindi ebivuro biri bitatu ebivuro byakabitine shonga konko mu Western nico cyakatambuyire mu jeje cyaburamu konka hata kirungi buri umamanyire party y'abinji so mpamya kugira ngo nkiza kutandika kurugayo je abo kwambe njya banaranko mu TikTok amate nurariyo narira hajya ntuba kumutegekana nda promoter kashati ngira nti doni kariyo abweze atakwija kachikwata muntu kakora sente Nangu mata gwe ni munywana wanje fact no sharagire naba ananka ndamutegekiro konko kurigera ko ro murebera umuforo winjire kurorebere kwabe nagamba ningira hatecho nacho twena ntwikize bikitwine ningira mu inasura bakwanyo clip ye narebereho ari kugira ngo before nkareba ari kugira ngo wanunda mubanze mubahanike bafune sente den babahe sente tumi nacenga ngo ncoreka yine bitakugendanye konka mwenu yeshayo no kumutegeka ubisha ndagarika mugura kanora challenges tibe twine ngato kwa gambere hata nawo kubine challenges babo nkaba artist because magamba social media binji ba DJ ba influencer tiba kubahana so the same thing ni tuniko kutuba funa challenges kare baba kugira ngo kishishira sete za ba promoter bwana ugamba ya challenge zo kuyamba ba promoter naraba bajo kamparo kwa bitexi narana bagezeho kuzigwanagwaniramo itombarara imwe tumukabwine makasenta ako ambarara tukabara abana indi event organizer mbe nienda kwijankiwe nkamukuru witu kukubuza kureba ibiki ya billionaires tuyine cyuhire kweli mbara tucyabara mu organization ubwete twine mu swakafune mu koko nabajyangwa geterine twakabwine mu kugira ngo tukorere hamwe because buryo umwe ari mukeye DM atinkiwe niwe niyo noryo mujyabo no yusiba no yuruka abana bunkumanyamu buryo umwe narbizo bwire binyi konka twagira ngo twatereza at least no wakubye kaboganize nitwora atumanye ngo kureba baba Kampala kandi atunoro mu rumugwitu no mu rumugukurisa abantu bingi na president njo kurebera aba bantu bakampara ko bakozayo bamugambira ashoza billions na billions because umuntu to kwato kashoza ukahereza abantu billion ngo neza ba promotion umuntu tamushoboriye kimangira kikorwa promotion yamba cyabo kashimanya atereka nkoreke zo program za government atereka nkoreke nyowe ko kuza kutandika kintu none oshanga yuwa kutegeka one show HC government nefunam umuntu waburije afunam oshanga uri mbantu nkinkumitana abo kuba norisa bona bo kwabaro because atuwagira ngo naje ngo atanda karetse hatkati bari nyine show kamfite mirimo nyine show nagira uri kuza gukora ubagura najya kumushashura wa post haza nawe umuyati nakugura data najigura MTN yahagira abo naza ko yati no nakuzo mu internet cafe internet cafe nako basigira babone makasente yo wenka watambura unubimanya amashitano ko samashitagazinga ninje mnonga
aho no wahagira ki nwagira government ni yabo n'umushoro government ni yafu n'umushoro naka abakozi nabo bafu n'umushoro buri umwe nayagira na yafunama because atinye kujya ngo naza kumwaramu hati nzase bamwe kashinyo kampurire hungu hari kibina cyaba Western event organizers kandi we chairman nibabiha nini nuko turi umuntu after all kuturi manyire kumanyamana gitu nibwo turi umuntu zakucana ibiri nambe no kushabira kugira ngo at least twaye gitu hariyo nabandi ba join bakijoininge gabe ageterine kamera njije agment yesiginganya muzagment reba ba Kampala ntugumanzwa ba Kampala bategeka koza ati umumuru ba event promoter hino rugire futegeka of course buri umwe nakimanya ngo at least umusako yo bakabahamuke bakamaka so hati we to kugurukaho hati n'umuntu narege oku ojote mu capital yawe utine support nyuma because kuba bahereza at least babaheramu akasende kacho sanga interest zirinche abantu bakora so event kurugiro kwa je notegeke givuro noreba ngo industry jegeta ne inaheriyo neza ninga tugaruke nyuma hata kintu inye kinguza kushigama ibirito opening norato mu Western hine makantu abinji nuko mfutegeka cye kugira ngo nategeka show hatargayo nabandi ushanga ba influencer bahi bakwenda batere show azronga nyo ine kintu last year I feel so bad and nkayifuna mu aro muntu yabategekire Facebook bekeri ahari angabozo nanka kur kamukuzi bekeri something like that bakanyujuka bakabaresere ka miliyoni but some influencers baguruka bakitera manyangu tubahiregira ki hato go muntu ruguruka kakitera njinjo reka ngutakwendeza abantu we nar selfish ana cheza agira ati umujanga ati ari patriote so Western nangwebe yendeze twene twa atumanyereka nkugambe DM let's say nyo naguruka nanyine kivuro cyane oyine kamera zawe oyine ki oyine abantu bawe umuntu akaciranga kikakwata yo ngakora show kakwata yo yes DM things akubwana street ngakweshirika nakwetegereza hona at least wandera nza kujya umuntu ubwo akarajya we kintu cyanje at least kampereze yo data ningampereze ya mashita nakwetegereza konga tito ntwenda kubanza investinga staka hinjiri hatu no ni yamu konga tino wanza potinga rese nanyine show abana influencers bakagira byamo bakakora ki bakagitera hatu wargam anyway nanye ninjimanya nguhine abantu abakora byamo because abinjaba bo media macha kweto mbitanga kuba kura byo ba promoter yakitera amasimu gabantu abara kugira abaragakwata abara eco curum haze cyo nje twitiritwe abari mu ba coming abo kuyija cha twitero munyisha kumbe cyakube kitaryo because ati aho twikire areve gituru buryo umuntu urangunanda kuba naturiye mutawu demo ine family niyo nakora yokore wijo kasibana twatamba nimba niza kumanya ngo wavuga amashita gawe I have to compensate yes yeah bari mununga donozi kandi tsakuba twine apo kuba no shango ine bintu binje iryo ino mu motomwe kandi bitwija kushiringira abantu bitu tujagumana tuba twine mu kamera tugamba shonga za event nezindi zo kuja kushoborera abantu bawo abantu basibuze yakagambo kamuheru ndamununga bajyo mu industry kandi ubahamisirize baje ngo dono kiri ha gukora bivuro kandi uza kuyamba Western kashi incuro abo kuba wareba kandi tunza kuzo mu kinihiro kinebinde zindi events turi events na what list muri mbara twine mu events turiyo mu season konka kingo ndakabahamza kugira ninga kinakubenya nakushaba abo kutureba nkore media mureke Western like industry twagirana yes twahagirana twakora twatunguka buri umwe naraba so nategeka show ino basa gutara kumpagira personally hati ukorota kunguna ningo takora iwe tajigamba ningo tajitera ninga ati we yendeze ondijo muntu iwe tajire mesa utari mesa because ko kure mesa ati no kubotare mesa nyu ubwo muntu wana kwija kosya enyamo mu kivuro at least nawe yana kugira ati bisa family ye umuntu uri kubana ije kutotora ubucupa after the event no wa muitiraki umuruma hati ureka kwereba nko muntu at least yokoraje think kwagira don like nkiyo nko muntu hati we yendeza the community because twana tuganye company abantu bajete ya events don RT don SB events RT don SB events yes oja social media hon ndia social media ndia Facebook ndia WhatsApp ndia TikTok na bramwendo media zanje zone na YouTube fakti na yuni yes Western ni njangu mwamurebe mushawamani kandi aba no mwa wako waje nyuma y'ibivuro kandi baje nyuma yo kugira ngo music yitu nangwana na event business yabasa kubanegira ukuyakura mwe bari munonga ahandi nsa kuba nturebana kandi nsa kuba ntubeyongera next time mu zindi video yoguma nkore media naza kuba nakwenamba kandi tongera no kukwatagana bari don yere mukamanje DM Kore media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo Kore media vira nkore